Poštovani građani Kruševca, da li u budućnosti možemo očekivati tragični scenarij iz Novog Sada i na kruševačkim zatvorenim bazenima? Elem građevinske inspekcije po prijavi građana izašla na teren i zabranila korišćenje zatvorenih bazena jer je ovaj objekat nebezbedan za korišćenje, a pošto je ovaj objekat i upravna zgrada, postavlja se pitanje da li je korisnicima i radnicima sportskog centra svakog dana ugrožen život. Da li je tačno da je blokiran račun sportskog centra i da je u stvari cela zgrada zatvorena za korišćenje zbog nebezbednosti? Ako je tako, ko je odobrio da se dalje organizuju dečiji rođendani u kuglani, da deca treniraju karate, da radi teretane i ko će snositi odgovornost ako dođe do nesreće? Ono što je zabrinjavajuće jeste da se planira rekonstrukcija zatvorenih bazena, a pošto će preko korupcije posao dobiti neka SNS firma i u budućnosti postoji realna životna opasnost za radnike i korisnike sportskog centra.